Porque o famalo ihe lo mari mari ne tua que o famalo ihe ai tal fata ko to pe ko se no fa ki pe ihe bunga malanga ai bunga malanga ni dia ko tanga tai dia o fai tua mama ka ta fai ngabali ko ni de ba malanga fica ka malanga fica valu o malanga fast ka o wa tahano ko ke me ape mo e for ko ni to ha ti wa tolu ko no ves tu aki ki tolu oi kai lawa ki lau iki fope to ki me a ki mo api o lawa for ko ni ma ti wa tolu ko no ves tu aki wa pe me tolu ai o beheno faria e ngai a ko ia na ha wa sione ko baptaiso o malanga he toa whao siutea o pehe mo whakatomana he o kuofi ai pureanga o elangi. I ano vesi tō lupe he ko e nia na erea gia ai palofita ko Isaia o pehe ko e leo o tokataha o kukalanga i he toa wha mo teo ai hala o eki whakatontono hono ngahi alunga. Whawhita i he eki. Mea ka venga to'o mai magitaua he whiawhiko ni i he maranga whakawalo o e whaaska o e waftahano waha ka venga pe he to'o beabe me he vesi wholawhola o e whiawhiko ni pe he i he no vesi tolu mou teo ai hala o e eki. Whawhita i he eki. Mou teo ai hala o e eki. Ha popo no ke whahe whiako ni maktaua i he whakaosinga o e taupehangahi lau miniki pe meheni pe tau waosia e wahitawhito. Weha ki ka venga ko to'o mai mo teo ai hala o e eki. Koe pōre ni maktaua Kristiane aho ko ni hange mahi ka venga ko tau whanongo ki ai i he whiawhiko ni mo whama opo ki modoro. Teo e whafo o mi homo loto. Ka hai kuna ku te kuna i he aki a whiri kuna aki he lau maari o ni. Moi ngahi ka veinga ko tau me whiawhiko ni o ku o mi maktaua ka ngā Kristiane he iha aha ko ni. Amaraki ki tatu uta ki he waftafitu. Yo o mi ka te taua ka veinga ko ni mo teo ai hala o i. Ko mea mo mahau i ngai he ta mo ui me he kamataanga ta o koe ni o whanonga mai e koe a uen ki he mo miniti wha a si teo hanga he mo miniti lau mo miniti si i pepe la o he wafta hawhitu koe pōre mo ki tahua ta teo ho ta loto teo he hala e i ko ta loto ko mea mahau i ngai taha he ta mo ui i unofo i unofo anga ni nei e mea ku o ku humaki maro ki he mo ui pa mo whakaukau malanga he whiawhiko ni koe mea koe mo ui tā mo fua. Ka pātene wakai ki taua ngahi tamai he whamiri pe ngahi whae i he whamiri pe ko ha te tokataha pe matu atua i he whamiri o ne tau i he whanau te ke whakatonga ngā e mo oniko ni kai haki i whanau he taha haki i whanau koe ke pehe nia e whanau ke mo pehe o whanga he taha matua i he taha kasi pehe o ka taha matua ko toa pete ni o whatatau pe mihe lahi taha hoko au ke si taha e ni whanau ka kuhanga omi ka ti tau e whi omiko ni ka whanau haki toa taha e whanau o kutopo talango fua ma o peke he tamai pe puke whae e lahi e toe ofa e tamai mo whae ki toa taha talango fua ko ki mo oni kuhanga omi ka ti taua ka ngā Kristiane he whiawhiko ni o ku pehe o whae he atua whakatala pehe kia e wholawhola o whae he atua a ki ngā toro o ku ikai ke koao ka o whae he atua tota o ku ne whai i hono whina ngāro Amen o whae he atua hataha ku ne whai i hono whina ngāro ai o ku omi pehe ka veinga e moe pōpōnga ki taua e Kristiane ahago ni o whae he atua ki taua
kapau kita fai ma fina ngalo kapau ko funong anga ya ka ko di hange ko maranga ni tau fanong ke ni nai tau funong ma pe ka ko ni ala pe wa fa mo be fa fi mari be me fa ni ri akira wa fora ta fiero ngahi tonga mo be ke ilo pe kita ya nga funonga ko ya o kai ke ofi ofa ko ya te kita tai mi pe ko te hawe e te mo ui whakatau ki whinangalo e kua paten lere te mo ui whorofora e kua tala mo whakakato ki whinangalo e kua te o mo o kuofi mai ofa e kua ki te mo ene te he pōre ka te taua he whiaf koe ni no whakmao e ofa e kua e te koe iho o mo ui pa te ki whanonga le mo e ofa e kua i he tatau e taimi ko kua pe te mo ui a maa e ofa lahi ki te mo toro whatawangi ke o mao ataha eta popo ka mo nu me te au ke di motor of ke mo ma hata fu o mo nu i mo ha ka mo nu i mo fon ta be kina e ka fo no ngai e o fa la amen